Bok, u ovom videu vam želim pokazati razliku između HRT-a 2 preko antene i HRT-a 2 HD preko HRT-i aplikacije. Dakle, od nedavno možete HRT2 pratiti u HD-u besplatno preko HRT-i aplikacije, dovoljno je otvoriti korisnički račun. I sad ovo je dobar primjer emitiranja pa da vidite razliku. Ovo je sad preko antene, znači standardna rezolucija, 50 polja, odnosno 50 sličica u sekundi, kao što vidite glatka reprodukcija. A sad idemo prebaciti na HRT-i pa da vidite glavnu razliku. Evo ga, znači on kasni nekoliko sekundi i prvo što uočavate da nekako slika trzavija. To je zato što HRT-i je namijenjen za mobilne platforme koje su stvorene zapravo za progresivni signal, znači ne za isprepleteni, nego za progresivni, sličice u sekundi. U ovom slučaju mislim da se radi trebalo bi se raditi o 25 sličica u sekundi. I to je blizu onih 24 frame-ova za filmove. Međutim, za sport očigledno je trzanje i iako u statici slika je oštrija, zbog ovog ograničenja ja nikako ne mogu preporučiti da se gleda HRT2 HD preko HRT-i aplikacije. Dakle, za sad, evo, ovo je situacija koju imamo. HRT2 možemo pratiti u HD-u, međutim, uz priličan kompromis, tako da sve što možemo je nadati se boljim vremenima i do tad gledati kvalitetnije izvore gdje je daleko veća rezolucija i daleko bolje iskustvo gledanja. Evo, toliko za ovaj video. Pozdrav!